Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu. Wagalatia sura 1. Biblia inasema hivi kwa mstari wa kwanza: Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka wafu. Now, plusieurs fois tunaangalia ya kwamba watu wengi wamekuwa na shida ya neno mtume. Lakini tunaona mu introduction hapa Paulo anasema ya kwamba en fait yeye ndio anaandika hii lettre na kusema ya kwamba yeye ni mtume. Hii terme simplement ina signifie apostolos, ina signifie mtu ambaye ametumwa, mtu ambaye iko vile considéré ambassadeur mu terme ya leo ya kidunia, ama messager, mtu ambaye ametumwa kurepresenter mtu mwingine, kusema message na kufikisha ujumbe ambayo amemtuma kupeana. Now, kibiblia mara tatu tunaweza angalia Biblia inaongea wa apotre ama mitume kwa hali tatu. Tunaweza angalia kwamba kuna wale ambao wanaitwa wa apotre wa kimsingi, wale wa msingi, wale wa mwanzo. Biblia inasema ya kwamba imani yetu imejengwa juu ya misingi ya manabii na mitume. Now, hawa ni wale 12 ambao Kristo aliwachagua na kusema ya kwamba wakuwe ba témoins oculaires, watu ambao ni washuhuda walioyaona yote ambao Yesu alifanya wakati alikuwa amevaa mwili ya mwanadamu na kufanya huduma yake hapa ambao ilimleta duniani, kuwahubiri watu, kuwaponya wagonjwa, kazi yote ambao Kristo alifanya kwa kuwafunza hawa watu injili. Wale wanaitwa mitume wa kimsingi, mitume wa kimsingi. Wale ambao ndio wametransmettre enseignement ya Yesu avec fidélité kwa kanisa. Lakini kuna wale pia ambao sasa ambao ni mitume walipokea hii huduma, walipokea hii zawadi, nisitumie terme huduma, walipokea zawadi ya Roho Mtakatifu kama mitume. Kwa sababu katika kitabu cha Waefeso Biblia inasema ya kwamba Mungu alipea wamoja kuwa mitume, na hapa tunapata hawa ni watu ambao wako consider kama vile wa missionaire, watu ambao wamepata zawadi ya Roho Mtakatifu ya kwenda kufungua makanisa, ya kwenda kuanzisha kazi ya makanisa huko na huko ambapo Mungu amewaruhusu kwenda. Lakini pia kuna wale pia ambao ni mitume, lakini Biblia inawaita mitume wa uongo, ambao wako pia. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari ya 13 na hadi 15, Paulo anaongea kuhusu hawa mitume wa uongo ambao walijiingiza katika kanisa wa Korinto na kuanza kuwafunza doktrine ambayo sio doktrine ya Kristo, mafunzo ambayo sio mafunzo ya Kristo. Alors, hawa wako pia katika dunia leo, hawa wako pia katika haya makanisa ambao Paulo tunataka nako naandikia hapa hivi. Lakini Paulo yeye anakalifie utume wake, anakalifie uwito wake kukuwa ambao ni uwito ambao uko tofauti, kwa sababu hii uwito ya Paulo haikutoka kwa wanadamu ama sio ya wanadamu, lakini ni utume ambao ulitoka kwa Kristo, ulitoka kwa Mungu Baba. Ni ya maana sana kusulinyea kwamba même si Biblia inatuambia concernant imposition de main, kuwekelewa mikono kwa watu, kama vile Paulo alikuwa anaambia Timotheo, anasema usiwe haraka kwa kuwekea watu mikono. Ni vizuri kuwekelea watu mikono wakati Mungu amewaita, lakini ni vibaya sana wakati yenye tunazania kwamba imposition de main, kuwekelea watu mikono ndio raison ambayo inaonyesha kwamba wameitwa katika huduma. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba hii uwito wangu haikukuja kwa kuwekelewa mikono na watu, hapana. Paulo hakukonsiderea kwamba imposition de main kwamba ndio source ya uwito ya mtu. Paulo alijua ya kwamba Mungu ndio mwenye anaita watu katika huduma. Na tumekuwa na shida kubwa kwa sababu leo, kwa sababu ya administration ya denomination,
watu wameweka sheria ya kusema ya kwamba mtu kusudi awe pasteur, mtu kusudi awe mtume, mtu kusudi awe mtu fulani, lazima kwanza akuwe aliwekelewa mikono na wale ambao wako juu yake. Ni kitu kizuri, ni jambo nzuri, lakini hiyo haiko njo raison principale ambayo inafanya mtu anaitwa kwa huduma. Hapana. Mtu anaitwa kwa huduma, lakini imposition de main inakuja sa vile confirmation. Inakuja confirmer kile ambacho Mungu ameshaweka katika mwanadamu zaidi sana. Imposition de main haiko obligation ama ticket ya kusema kwamba huyu ni mhuduma. Hapana. Imposition de main ni confirmation ya wazee wa kanisa, wanakonfirme uwito ambayo Mungu ameweka katika maisha ya mwanadamu. So lazima tu comprendre kwamba Mungu ndio anaita, sio wazee ndio anaita mtu kwa huduma, sio wazee ndio anapea mtu huduma. Hapana, Mungu ndio anaita mtu kwa huduma, na wazee wa kanisa wako pale kukubali uwito ambayo Mungu aliweka katika mwanadamu, katika mtu, na kuacha huyo mtu sasa aanze exercer uwito ambao Mungu alimuita. Na Paul ana confirme hii yenye niko nasema kwa kusema ya kwamba hii huduma ambayo iko nayo, hii utume ambayo iko nayo hakuipewa na mwanadamu, lakini aliipewa na Mungu, aliipewa na Kristo, aliipewa na Baba Mungu aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu. Na mimi nataka tu comprendre kitu kingine ambao Paulo anaendelea kusema hapa kwa ile même verset. Paulo anasema ya kwamba Mungu Baba na Kristo ndio ambao walimupea hiyo wito, na tunafaa kuelewa communion ambayo Baba na Mwana wako nayo katika kuokoa watu na katika kuweka mavipawa katika watu. So lazima tu comprendre ya kwamba source ya uwito ni Mungu na sio mwanadamu, na sio denomination, na sio watu fulani ama kanisa fulani, lakini ni Kristo, ni Mungu Baba aliyemfufua Kristo kutoka wafu. Kwa verse ya kufuata Paulo anasema ya kwamba ako pamoja na wandugu. Anasema na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. C'est tellement important pour comprendre ya kwamba Paul, malgré autorité apostolique yenye iko nayo, yeye alikuwa mtu ambaye anafungulia wengine opportunité wasikike pia. Paulo hakujicentralize mhuduma ambaye Mungu alimupatia. Paulo hakujiweka kuwa centre ya kila kitu, hapana. Paulo alijua ya kwamba wengine wako pia. Anaandika hii barua kwa Wagalatia, lakini anajua kwamba kuna watu pia ambao niko nao na wanapeana salamu. Paulo alikuwa lidero wa kufungulia wengine opportunity wasikike. Paulo hakukuwa lidero wa kufungia wengine njia. Kuna mtu mmoja ambaye alisema kitu kimoja siku moja, anasema ya kwamba wakati yenye unaingia katika labyrinth ni nyumba kubwa ambayo iko na machumba za mingi sana. Anasema usiwahi ingia huko kisha ufunge milango nyuma yako, kwa sababu kule mbele ukipata danger, ukifunga milango nyuma, hautajua kwenye ulitokea, hautapata njia ya kurudia. Cela veut dire katika huduma lazima tuache milango fasi kwa tulipita, tuache milango wazi, kwa sababu huko mbele pakiwa na shida, kuna wale watu ambao tuliwaachia milango wazi ambao wanaweza tusaidia pia kihuduma. Bilionekana wazi katikati ya Paulo na Marko, walikorogana après mission ya evangile, wakakorogana. Barnabas anasema mimi nataka niende na Marko, twende naye pamoja. Paulo anasema hapana, huyu hapana, hafai. Lakini Barnabas akaenda, Paulo naye akaenda na Silas. Lakini mwisho Paulo anaandika, anasema ya kwamba mimi nataka mnikujie na Marko kwa sababu ananifaa katika huduma. Paulo alikomaa pia baadaye na kujua kwamba ni vizuri kupatia watu opportunity ya ukomavu. Anasema ya kwamba na ndugu walio pamoja nami. Iko pamoja na wandugu, na anapatia wale wandugu pia opportunity ya kusikilika. Huduma ni ya maana sana wakati pia tunahudumia wengine kwa kuwapatia milango wasikike na wafanye exercice ya huduma ambayo Mungu aliwapatia pia. Na Paulo anasema destination ya hii barua waziwazi, anasema anaandikia makanisa ya Galatia. Lazima tuelewe ya kwamba Galatia sio kanisa, kwa sababu anasema anaandikia makanisa ya Galatia. Alors Galatia ilikuwa region ambayo ilikuwa na makanisa mingi ndani, ambazo Paulo alipanda akiwa pamoja na Barnabas.
Ukisoma hayo unaweza yapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 na 14. Utaangalia historia ya premier voyage missionnaire ya Paulo ambapo walipanda haya makanisa. Alors malheureusement Paulo ametoka kidogo après kukuwa na 2 ans ya wakati na haya makanisa, ametoka kidogo, lakini kunaingia walimu wabaya, kunaingia watu ambao wanaitwa wajudaiste, watu ambao wanafundisha sheria za Kiyahudi na wanataka waziimpose ya kwamba hizo ni norme ambazo ziko necessaire kwa ajili ya wokovu ya mwanadamu. So hao watu wamekuja kujiingiza kwa siri. Ndio maana Paulo anaandika hii barua itembee kwa haya makanisa yote, na mwane 49 na 55 après Jésus-Christ. Paulo anaandika haya mabarua yawafikie hao watu ili waweze kurudi kwa msimamo. Lakini avant Paulo atumie neno la kutomboka ama atumie fimbo kama mzazi, Paulo alianza kwanza bariki haya makanisa. Na hii ni kitu ambacho tunafaa kujifunza avant ureprimande mtu. Avant upatie mtu correction, ni vizuri kwanza kuwa na moyo wa kubariki. Ni vizuri ya kwanza unaonesha huyu mtu ya kwamba unamjali. Paulo anasema ya kwamba neema na iwe kwenyu, verset 3, neema na iwe kwenyu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Vous voyez? Anajua très bien makosa haya makanisa. Anajua très bien kwamba wameshafuata mafundisho ya uongo, lakini avant aanze wakaripia, Paulo anawatakia neema, anawatakia amani. Kuna mwandishi ambaye anaitwa Jean Maxwell ambaye aliandika kitabu concernant leadership, concernant uongozi, na alisema ya kwamba watu hawatajali sana kujua ni vitu vingapi ambavyo unavijua hadi wakati ambapo watatambua ni namna gani unaowajali. So c'est tellement important kujali watu avant ya kuetale connaissance kwa watu. Lazima tuwaoneshe upendo, lazima tuwatakie neema, lazima tuwatakie amani. Na hii terme neema inamaanisha charis. Charis inamaanisha beauté ama faveur ambayo haustahili, mtu hastahili, faveur imerite. Na amani inamaanisha shalom ama benediction ya assurance ya presence ya Mungu mu circonstance yote. So Paulo anawatakia neema na amani kutoka kwa Bwana. Na mimi nataka tu comprendre très bien, wakati yote hizi terme mbili zinatumikishwa mu Biblia, katika barua zote utaangalia neema ndio inaanza kisha amani inafuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza experimenter, anaweza ishi amani ya Mungu kama hapokee neema ya Mungu. Tunafaa kukubali kupokea neema ya Mungu ili tuweze kuishi amani ya Mungu inayovuka akili ya mwanadamu. So Paulo anaendelea na kusema verset 4, ambaye alijitoa. In fact acha nianze kwa ile verset ya 3, anasema neema na iwe kwenyu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et voilà, unaangalia kwamba kazi ya umoja tena inaonekana hapa kwa kubariki. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanafanya kazi pamoja kwa kubariki watu wa Mungu. Alafu anaendelea anasema kwamba inatoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Verset 4 anasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Vous comprenez très bien ya kwamba katika wokovu wetu kuko pari ya Baba, kuko pari ya Mwana. Baba alimutuma Mwana kwa utashi wake, alikuwa na volonté ya kuokoa wanadamu, akamutuma Mwana. Parce que souvent mara mingi senye tunaongelea Mungu Baba na Mwana, tunazania kwamba Mungu Mwana ndio mzuri parce que yeye alikia toa maisha yake juu ya dunia. Lakini Mungu Baba ndio huyo abisirani mwenye anapiga watu wote wenye wiko ndani ya dhambi. Hapana, haiko vile. Mungu Baba alikuwa na utashi, alikuwa na volonté, c'était par sa volonté kumutuma mwana wake akuje ulimwenguni. Alafu Kristo pia anafanya kazi kwa kujitoa kwa utashi wake. Anajitoa bila kukua force, kushuka na kuchukua nafasi ya mwanadamu ili mwanadamu aweze kuokolewa.
Lakini tunaangalia pia kazi ya Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ametumwa na Kristo ili aweze convaincre dunia, aweze convaincre wanadamu concernant dhambi, concernant haki na concernant jugement. Concernant dhambi kwa sababu walikataa kumwamini Yesu Kristo. Concernant haki kwa sababu Kristo amekuja jitoa, kuja okoa wanadamu. Jugement pia kwa sababu le prince de ce monde, Shetani, amekuwa juge. Shetani ambaye ametawala wanadamu amekuwa juge kwa kupitia kifo ya Yesu Kristo. So tunaangalia kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote wanafanya kazi kwa ajili ya wokovu ya mwanadamu. Wote wanapenda dunia, wote wanapenda ulimwengu, wote wanapenda watu wa ulimwengu na wanakuja kuwaokoa. Kwa sababu Biblia inasema Mungu alipenda ulimwengu, hamaanishi dunia na vitu vyake, hapana, anamaanisha watu wa ulimwengu. Alitupenda, Baba alitupenda, Mwana alitupenda, Roho alitupenda, na wamefanya kazi yote pamoja ili kuweza kuangalia namna gani tunaweza kuokolewa. Verset 5 inamalizika na kakitu kazuri, parce que mimi nataka tu comprendre hii. Anasema ya kwamba utukufu una yeye milele na milele. Amina. Alors c'est tellement important wakati mwanadamu ana comprendre kazi yenye Mungu ameisha fanya. Wakati mwanadamu ana comprendre ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika kazi ya wokovu, tuna comprendre nature ya Mungu, nature ya upendo ya Mungu. Lazima turepondre kwa ile nature ya Mungu. Lazima turepondre kwa ile kazi yenye Mungu ameisha maliza. Turepondre kwa na louange na adoration. Turepondre na maabudu na sifa. Roho zetu zinafaa kuamini ya kwamba Mungu anastahili sifa milele na milele. Na ndio maana natumikisha ile terme amina. Amina inamaanisha mina pokea, ikuwe vile, mina kubali, ikuwe vile. So lazima utakatifu wa Mungu, upendo wa Mungu, identite ya Mungu ikree na isusite kwetu réponse. Na ile réponse ni kusema Bwana utukuzwe, sifa zikurudilie, honor ikuwe yako milele. Kuna mtu aliandika na kusema ya kwamba uaminifu wa Mungu ambao alituonesha kale unaomba kwetu leo kumtumainia Mungu. Na ndio maana unaangalia Paulo anaandika pale mwisho, anasema amina. Anakubali ya kwamba ndio Mungu anafaa kutukuzwa. Asa Paulo akishamaliza hii portion, anaingia sasa musije ambayo iko nataka hao watu waelewe sasa. Anataka wakadre, warekadre, warudishe kumustari. Verset 6 Paulo anasema ya kwamba nastaajabu kwa kuwa mnauacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Kumbuka Paulo iko naandika hii kitabu mu année 49, entre année 49 na 55. So ma problème zenye ziko zinapitia hii makanisa, zenye makanisa wanapitia, tunaweza zania kwamba mwi generation yetu haiko vitu wenye vinaweza kuwa normal ama vitu wenye tunaweza relate kwavyo. Mesikia ma problème zebiko wanapitia, moi je crois que na wewe mwenye kuna nifuata, na wewe mko unasikia hapa, unaelewa ya kwamba ni ma même problème zenye tuko nazo. Kwa sababu wanasema ya kwamba wameacha upesi aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Wamegeukia injili ambayo sio injili kiukweli. Na sisi tunaishi mu generation ambayo vitu ambavyo viko normal kwa Mkristo haiko tena ndio norme leo kwa Mkristo. Tunaishi mu generation ambayo vitu ambavyo vilifaa kushangaza wa Kristo haiko ndio yenye vinawashangaza. Leo watu wanashangazwa sana na mabatima. Kanisa kubwa, leo tukuna kanisa kubwa, na kanisa kubwa, na watu wapata katika kanisa. Na maexploits zilifanyika, na miujiza kubwa zilifanyika. Watu wanashangazwa na hizo vitu, lakini sio kitu ambacho kinashangaza Paulo. Kwa sababu gani? Kwa sababu miujiza, kwa sababu hizi vitu ambavyo tunaviona kwa dunia vitapita vyote.
Lakini kia muhimu ambacho kinashangaza Paulo na kilifaa kutushangaza sisi wa Kristo wa sasa ni kwa sababu ame za wanadamu zimedivorce yule aliyewaita kwa kufuata injili ambayo sio injili. Wameacha ukweli wa Bwana, wameacha nuru ya Kristo, wameacha yule ambaye wachagua katika imani na kufuata injili ambayo sio injili. Paul, mtu ambaye iko na passion yenye Mungu iko nayo juu ya wanadamu, anasema mimi nashangazwa na hii. Mimi nashangazwa na rapidite yenye wanadamu wiko nayo kuacha Mungu, kuacha kweli, kuacha injili ya kweli na kugeukia injili ambayo sio injili. Na sisi pia tunafaa kushangazwa na hii jambo kwa sababu ndio society tunaishi nayo leo. Tuko kama haya makanisa ya Galatia, watu wameacha neno ya kweli, watu wameacha injili ya kweli na kuanza pokea vitu ambavyo sio injili hata. Watu hawapendi kubali ya kwamba sisi tulifanya dhambi tukapungukiwa na utukufu wa Mungu na ya kwamba hatuwezi jiokoa na ilibidi Yesu Kristo ajitoe kwa msalaba ili tuweze okolewa. Watu wanakatala comprendre hili, watu wanakatala recevoir hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu neema ya Mungu iko offensive. Neema ya Mungu inatuonesha kwamba si hatufai. Lakini injili ambayo ni ya uongo inaonesha kwamba mwanadamu anaweza jitengenezea njia ya kufika kwa Mungu. Religion ya mwanadamu inaonesha kwamba unaweza pendeza Mungu kwa kufanya marekomandasyon mbalimbali. Mungu atakusamehe dhambi zako kama unatoa sadaka fulani. Mungu atakukubali na kukuokoa kwa situation fulani kama unafunga maombi pendant 3 jours. Hivi vyote ni vitu ambavyo havifai kwa wokovu, kwa deliverance ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ndio sacrifice ambayo ilifaa kwa ajili ya wokovu ya mwanadamu. So watu hawasikie tena maumivu ya hii injili mbaya. Iko sawa vile maekai ziko masikio yao, lakini hawa wasikie zile maekai kama kitu kia kuwalumiza. Wanazipokea kama kitu ya utamu yenye ina masema sikio yao, ole ipike masikio yao. Na hii kitu inashangaza. Hii kitu inashangaza. Watu wanahubiriwa vitu ambavyo havifai na vile ndio wanapokea na kusema kwamba amen. Kwa sababu gani? Injili ya uongo inainua mwanadamu na inatosha Yesu musije. Malheureusement haiko ndio vinashangaza dunia leo. Dunia leo inashangazwa na vitu ambavyo vitapita, lakini haiumizwi na kushangazwa wakati nafsi zimekosa chakula ya kweli, injili ya kweli ambayo inafaa kwa kurudisha mwanadamu kwa Baba. Na Paulo anasema hii inakuwa kwa nini? Kwa sababu ya danger ya mission ya wa apotre, mitume wa uongo. Kwa sababu Paulo alifanya na hao watu muda wa miaka kama 2 hivi, na apre kutoka hawa walimu wa uongo, hawa mitume wa uongo wakakuja jiingiza. Na souvent mimi nashangalaka koma hawa mitume wa bongo wapendake jiingiza fasi kwenye kuko mwalimu mzuri. Banangoya senye ule mwalimu atatoka ndio wanake ingia na kwanza ingia masikio ya watu. Hawa mitume wa uongo sio watu ambao wanaendaka nje kwenda panda makanisa, kwenda tafuta walevi, washarati. Hao watu ambao wako mbali na Mungu, hawajali sana. Lakini wanaendaka ingia masikio ya wale watu ambao wameshaokolewa, kisha wanaanza haribu mafunzo ambao walipokea. So Paulo ametoka kidogo tu, apre kutoka yake hawa nao wanajiintroduire na kukuja haribu misingi ambayo Paulo amekuwa ameweka. Wakaanza kujitengenezea renome. Wanaanza jifanya wa createur ya makontenu. Na kontenu zao hazina amo kontenu. Kwa sababu kila kontenu yenye Yesu haiko ndio centralite, ile haiko kontenu. Ile haiko injili. Message yao ambayo ilafali centralize Yesu, imefukuza Yesu Kristo, alafu mwanadamu ndio anageuka centre ya kila kitu kyote. Yesu haiko tena fondation. Yesu haiko tena njia peke yake inaweza beba watu mbinguni. Lakini wanaambia mtu matendo yako mazuri, sadaka zako zile unakuya panda hapa, mbegu zile unakuya panda ndio zitatuma Mungu anakupa favor.
na kuzania kwamba Mungu ni mwizi mwenye kuna bezuia makuta ya wanadamu juu wapatie favor. Mungu hana bezuia makuta ya wanadamu juu amupe favor, kwa sababu makuta haziweza corrompre Mungu. Lakini kitu ambacho kiliingia katika roho ya Baba kikasatisfera hasira yake ilikuwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Na hao watu wametoa hiyo injili na kuanza fundisha vitu ambavyo vinafurahisha masikio yao zaidi sana. Injili yao haiko injili kwa sababu haiko habari njema. Habari njema ni kuambia mtu ya kwamba wewe haustahili, lakini kuna yule ambaye alikuja kuchukua nafasi yako na hautalipia kitu. Ile ni habari njema. Lakini wao wanakuja na habari mbaya, wakigeuza habari ya Kristo na kuifanya habari mbaya, na kusema kwamba hapana, unajua wewe unastahili, wewe unaweza pendeza Mungu, wewe unaweza kuwa maana, wewe unaweza kuwa hivi na hivi, na kudanganya watu na kuwa centraliser na kuwa centre ya message. Alafu Yesu Kristo ambaye anastahili kuheshimiwa, ambaye anastahili sifa milele na milele, ametoka musije na wao wanajiweka musije. Na wanafanya hivi juu waweze vide maposhe za watu. Wanafanya hivi juu waweze nyanganya watu na kubeba success ya Yesu waijipatie wao wenyewe. Paul anasema injili yao iko inexistant, iko vide, ni injili ambayo iko pirate. Wanajaribu kutransforme injili ya Yesu na kuhubiri uongo ambao itawapermettre waweze pata makuta na kuweza kujiganyelea audience ya watu, alors que Yesu alinunua hiyo audience na damu yake ambayo pesa haiwezi nunua. Ukweli haiko tena absolu, verite haiko tena absolu. Wanafanya verite iko relative. Kila mtu anaanza jikreele verite yake ngizi anataka. Ndio maana pale ku verset 7 Paulo anasema ya kwamba wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. So habalete kitu kia mpya, lakini wanatoa ile injili yenye ilikuwa wanaigeuza, wanaitosha amo kitu kingine, wanatosha amo maelema necessaire, wanatosha Yesu ambao ni kichwa cha kanisa na kuweka sasa matendo ya mwanadamu ya kwamba njoo inafaa kumuokoa. Ndio, unaweza amini Yesu lakini faut que circoncis. Ndio, unaweza amini Yesu lakini faut uombe 5 fois par jour. Ndio, unaweza amini Yesu lakini faut ende kumulima fulani juu Mungu akusikie. Bongo. Paulo anasema ile injili iko vide. Ni injili ambayo imegeuzwa, haiko tena injili, inakuwa habari mbaya. Na Mungu ambaye halali, Mungu ambaye ni jije wa kweli, iko na mpango kwa ajili ya hao watu ambao ni mitume wabaya, mitume wa uongo. Ku verset 8 Biblia inasema ya kwamba lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Voilà malipo ya mitume wa uongo. Voilà malipo ya watu ambao wanahubiri uongo, ni watu ambao wanastahili laana ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni watu ambao wamezarau sana sakrifisi ya Yesu Kristo. Na hii terme alaaniwe inamaanisha anathema. Anathema kwa Kigiriki inamaanisha akwe déraciné. Cela veut dire que normalement mon Ancien Testament ni terme ilikuwa utilisé kwa uzuri, inamaanisha kwamba mtu ambaye alikuwa dévoué kwa Mungu, alijitoa kwa Mungu. Lakini sasa mu Nouveau Testament inamaanisha huyu mwenye alikuwa dévoué kwa Mungu, inaomba sasa aondolewe mbali na Mungu, akwe rejeté mbali na Mungu. Na ndio tunapata definition ya laana. Ya deja wanazania laana ni mamisteri fulani, mtu akikusemea kwa maneno fulani, anatoa maposition fulani mbele yako, utalaaniwa. Hapana. Definition ya laana ni separation ya mwanadamu na Mungu. Ile ni laana. Alaaniwe kwa nini? Kwa sababu anahubiri kitu kingine ambacho haiko kia Mungu. Anaitilize jina ya Mungu kwa bure. Anasema maneno ambayo Mungu hakumupatia mujina ya Mungu. Na kuna watu wengi sasa mwa hii dunia yenye tunajua leo ambao walikuja na kusema ya kwamba mie nilipata message kutoka kwa malaika
na malaika kanipa message fulani, na hii deja ndio tunafaa kufanya. Wanaandika vitabu ya kusema kwamba walipata revelation kutoka kwa malaika, na malaika nawapatia injili ya kupea watu. Mesa unaanaliza ile injili, haiko injili. Ni injili yenye iko vide, kwa sababu Yesu haiko njia pekee ya kurudisha watu kwa Mungu. Unaangalia example ya Maomé. Maomé alisema ya kwamba malaika Gabriel aliniletea message. Nilikuwa katika mafungo, nilikuwa milimani, kwa wapi, Mungu akanipatia message. Angalia watu ambao wanaitwa wa Mormon. Ni watu ambao wanazania kwamba mie nilienda fasi fulani kaomba, Mungu akanipa message, na message yenye alinipatia anasema no. Bongo na bongo. Paulo anasema kwamba ikiwa sisi au malaika tukikuwa kuletea message yenye iko tofauti na injili ambayo tulipokea kwa Kristo, anasema ya kwamba huyo na laaniwe, akwe anathema, huyo akatiliwe mbali sana. Paulo anarudilia tena kuweka mkazo ku verset 9. Anasema kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliopokea, na alaaniwe. Now, la chose la plus importante concernant évangile ya Yesu, évangile ya kweli ya Biblia, ni kwamba ni évangile yenye iko traçable. Unaweza yua kwenye inatoka. Yesu wakati alituma wa disciple aliwaambia nini? Mwende mdunia mzima, mwende mkahubirie mataifa na kuwafanya nini? Mwageuze wawe wanafunzi wangu. Kwa kufanya nini? Aliwapatia metodi ya kuwafanya wanafunzi wa Yesu. Alisema ya kwamba kwa kuwafundisha kila jambo nililowafundisha. En d'autres termes, tuko na mesure ya kuweza mesurer kila kitu kyote ambacho mtu anakia sema. Na ile mesure ni neno ya Mungu ambao tulipokea kutoka manabii na mitume. Walituandikia injili, walituandikia neno la Mungu, maneno ambayo Mungu aliwapea kuandika. So Paulo anasema sasa, mtu yoyote mwatakia waletea injili, atakia waletea habari ambazo ziko tofauti na hii habari ambayo tumeisha pata deja, hii habari ambayo ni revelation yenye Mungu ameisha revele tayari. Anasema huyo mtu iko dangereux sana, na huyo mtu anafaa kukatiliwa mbali sana. Me problème senye tunahubiri mambo ya hivi, dunia haipendi sikia. Anasema kwamba unakuwa mtu wa majugement. Unakuwa mtu wa majugement. Alors que Biblia haitukataze kukuwa na discernement. Biblia inatufundisha zaidi sana kujua neno la Mungu sana na kudeveloper esprit ya discernement. Kwa nini? Kwa sababu walimu wa uongo ni wengi, na wanakuja kufunza injili ambayo sio injili kiukweli, na wanakuja kutoa watu katika msimamo, wanakuja kutoa watu katika ukweli. Ndio Paulo anasema ya kwamba lazima tujue na tuelewe zaidi sana. Mtu awaye yoyote, awe mwanadamu, awe malaika, akikuja kuletea message yenye iko tofauti na message ya Biblia, ujue ya kwamba huyo anafaa kulaaniwa, amelaaniwa, amekatiliwa mbali. Na kiukweli peut-être hao watu wanaweza kuwa walipokea message kutoka kwa malaika, kwa sababu shetani pia naye ni malaika ambaye anajidegize kukuwa ange de lumière. Anaweza kuwa kama malaika wa nuru na anakupea message, kama unakamata ile message na unashindwa kuimezire na Biblia, ujue ya kwamba ni ya Mungu ama sio ya Mungu, unafanya danger na unaishi katika laana. Na wengi sana wanafuata hao ambao wamelaaniwa na Mungu, wanafuata hao ambao wamekuwa rejete na Mungu. En d'autres termes, kipofu anaongoza vipofu vingine katika shimo. Anasema lazima tukue na discernement ya kuelewa ya kwamba hawa watu ni watu ambao wamekatiliwa mbali na Mungu, ni watu ambao wako anathema, watu ambao wako mbali na Mungu sana, kwa sababu wamegeuza injili na kufanya injili kitu ambacho hakiko. Ndio maana Paulo ameweka mkazo pale sana, na mimi naweka mkazo zaidi sana, kwa sababu leo makanisa mengi tumeziona ni masekte, kwanza sio makanisa za kweli. Wengi wanahubiri vitu ambavyo ukisikia vizuri unasema kwamba sasa Kristo alikufia nini kwa msalaba? Kama tena mimi nafaa kufanya ABCD juu nipate favor ya Mungu, kama sasa Kristo alikufa kwa sababu gani? Imani yetu imekuwa base kwa nini?
Ama kwa msingi gani kama leo tunaweza taka tupendeze Kristo sasa na matendo mazuri tunafanya? Martin Luther wakati alikuwa anaandika commentaire kwa hii portion ya Biblia, anasoma kitabu cha Wagalatia. Martin Luther, hiki kitabu kikampatia esprit ya revolution. Akasema kumbe tumedanganyika sana. Martin Luther anasoma na kusikia Biblia inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki atapata wokovu kwa imani. Tumeokolewa kwa imani, sio kwa matendo. Martin Luther wakati alisoma hii kitabu cha Wagalatia sana, akafika kunivo ya kukiita jina ya bibi yake. Anasema kitabu cha Wagalatia sio tu kitabu, lakini kitabu cha Wagalatia ni Katerina wangu. Kwa sababu mke wa Martin Luther anaitwa Catherine von Bora. Na anasema ya kwamba huyu ni Katerine wangu. Na mimi napenda hiki kitabu, tukipende sana sisi wa Kristo. Mpaka tukijipersonifie tuseme kwamba hiki ni kitabu changu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitabu ambacho kinakuja kutuletea message ya liberte. Message ya kujua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza pendeza Mungu kwa matendo yake. Na watu wote ambao wamekuja kuletea mahabari ya kusema kwamba no, message mimi nawafundisha malaika ndio alinipatiaka, na kusema kwamba ndio message ya kweli ambayo iko kumeme autorite na Biblia, wanasema hapana, wewe umelaaniwa mbali sana. Kwa sababu kuna mkazo hapa. Mtu awaye yoyote, awe mwanadamu, awe malaika, ambaye anakuja kuwafundisha kitu chochote ambacho kiko tofauti na injili ya kusema ya kwamba Kristo ndio njia peke yake kwa Mungu, ya kutupeleka kwa Mungu, ya kusema kwamba Kristo sio peke yake njia. Hawa watu wanakuja kusema Kristo hapana, ndio unaweza muamini lakini fanya pia vitu kadhaa. Ambia wale watu ya kwamba wamelaaniwa sana. Na kiukweli wamelaaniwa sana. Kwa sababu gani? Wamedharau sacrifice kubwa sana ambayo mwana wa Mungu Yesu Kristo alipana msalabani. Imagine gharama ambayo ilitoa baba kutuma mwana wake. Imagine image yenye baba alikuwa nayo na mtoto wake kuna pigwa vibaya na wanadamu, watu ambao alikuja kuwakufia. Alafu imagine Yesu eske alikufa bure kabisa. Na Paulo atendelea mwa hii portion zingine na iko na kazanishia sana concernant injili ya kweli. Na mimi nataka tuelewe sana injili ya kweli. Tusimame sana kwa injili ya kweli. Turudi kwa neno ili tuweze kujenga imani yetu juu ya misingi ya neno ya Mungu. Amen.